Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag ng orasyo amin papagayam. Sakbay na at tuypay ni Auntie Jor. Thank you. Kablaawan tayo mampay dagiti baro listeners tayo. Ti unay daytan kaka, iti daytoy abulan ti September 2025. Commenters tayo, ada Marilyn Daligcon, Venus UAE, Leonida Corpus, Josie Abalos, ako nana, hello po. Watching here in Bahrain, my favorite Triple R. Thank you pagayam. Kan kada kay amin, thank you so much. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapaulwan. Makapasalibukag. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apaw, nagragsak kamutan ka anakan. Ay, awa na antay. Siguro sinumbatan na kaya kurso na adam ditaan niya. Ay, awan pa yung nagdato na kantay. Nay, anyat ko ngay. Pagdato na mo, tapno makasambut ka, narigatan tagbaak. Anya? Ay, una daytan kaka. Sa anak mo't nga agap apuraan ti. Ado, ti babae dita. Uwan mo't kit di Agam narigat mo tay kunada ama nagpili, wano tay nalabas ti kinakapoy na. Ha? Una daytan kaka. Nagragsak kamot nga agpaisaw kaanakan. Ano siguro ti kwartaman niya? Nasa uyo ng kal. Isa pagsatan kayo man kidi. Ay, nagsaya atin barak. Lamang araw, tapno pumisa ti tultulang. Muna netan kaka. O sige, yalaan kayo to iti biriyaw, uncle. Ay, awan, nakapsot neta. Ha? Muna netan kaka. Naitay kumugtar at ipainom mo. Tapno nasa libukang ti magbagay. Ala, isungarog ti katanga kang kal. Taag happy-happy tamamat ita asul daw. Unay daytan kaka. Luis, tunggal agswildo ka kailibrim ng kalmo iti arak ken makmakan. Nakairwama ko nantay. Katsyak ngay mut nga raud. Sana parikot na ita, ha? Mabalin nyo lang tamot ti sumango ka na kami kani uncle no madamati siyan may. Ay madi nagalas ti bakit asumang sango iti pagiinuman. Datayo lang mo, ti madikan pakadilawan. Kat no sumango kayo iti pagiinuman. Lalaki ti kadwayo. Saan ka tani uncle? Angam no datayo ti agsasango, datayo kada uncle, awan rakas na antay. Ay, no siya kaga kwarta laengan barok. Ha? Jay balor ti kaneken inumag, isang titid mo kanyak. Ay, unay daytan kaka. Amom lakay, nagragsak ni Luis tunggal aldaw ti swildaw. Kasla isong ti kasalunatan a tao dito'y lubong. Nagsaya at ti kasta bakit? Ilak amnak pa'y iti kinasalibukag na. Unay daytan kaka. Kakayatak no naragsak ni Luis na agpabunar. Ay, mairano daklaunay. Marwam ka mo lakay. Imbis sa bagbaga ang maagurnong, tada pare ti masakbayan na. Saan mo, durugang pa'y kiding agpainom. Ay awan ano kasta, maibus ti sweldo na Ha? Ito nagkasapulan iti kwarta, agmulagat taon. Anya? May kam nga raud. Unay daytan. Malmalday ka mat kasinsin. Nabasted kan samat Awan na kita kanya. Saan nga ayat ti parikot ko? Anyang arod nga ti parikot mo kasinsin? Awan. Makapasado. Te? Makapasadot ti awan kaayan ayat na? Sana na ita kasinsin. Ay amukon, makapasadot ti awan arak na.
Saan? Anya nga rod ngay. Makapasadot, ti awan asawa na. Diyakto pa'y kasapulan tinobya. Asawan tulakit din. Unay daytan kaka. Dagiti daduma lalaki kat babae ti kapatgan kadakwada. Agsasadot da nawan nobya da. Isu da. Siyakat sa balibay. Anya nga rod nga iti makapasadot iti biyag mo kasinsin. Kwarta ah. Ha? Aywon, anya. Makapasadot nga agpaiso na awan kwartam. Makapagurigor pa'y No siyak ti awan kwartana kat agtrangkaso ak. O makitam. Agpada iti sakit insan niki. Isa maawatan na awan kwartak. Sa pabuludan nakman dita. Dayta ti makapaladingit kasinsin. Tagpada tamot ngagpapaus ita. Unay daytan kaka. Nay, apay ngay ako nam adi ka sumrek, Luis. Awan ganas ko antay. Agsakit ka aya. Kaslakastan. Ay kat agagas ka agarod. Saan nga agas ti masapol ko antay? Nay, anya nga rod ngay, arak. Saan? Sa anak mata makagatang iti kayat ka o babanti arak. Saan aya, ano adda arak ka, nagsalibukag ka. Yan timot. Saan mo ta? Kwarta ti masapol ko. Tanawan kwartak. Sa anak matla makagatang iti arak. Kan napapatag ka sa pulak. Apay nga min aya tawan ti kwartam. Binulan mo't ngagsweldo ka. Kat natalubulanan ang nadelay ti sweldo. Di na kami matan sweldoan ti buskaw. Ta saan pa'y kanumot makasingir. Ay nya ti bibiyang yung no saan makasingir. Di na kay iraman Sweldoan na kay lata uray saan makasingir. Iso mati ko nami. Saan kay paramag na nga iso ti producer ti kumpanya. Awan mat nga rod pang sweldo na iti tao. Or-orayan na mat lang nga or-orayan ang ti masingir na iti kumpanya ang nakikapungan na. Ay kasano mo daytan? No makatawanan ngay, asaan nga agbayad ti kumpanya ang nakikapungan na. Di pa'y makatawan mo tan, di na kay sweldoan. Wala antay. Ay sus, di na pa'y la isira ti kumpanya na no kasta. Tamapan kayo iti nakikapungan na. Total dayjay mo la ti pang namnamaan na. Agi-ikat kay aminen. Dahil ta tinapagnunuman mi antay. Ay na aya. Kasano akaw? Maunat ako na. Unay daytan ka? Apay ngay amaunat ka? Wala ta awanan pagsweldo akan te. Awanan ti kwarta. Husto ni tatang kasinsin. Asaan mo nga palubos, kwarta ti mga dipon ken ka, ken saan aday ta tinapatag iti biyag ti tao, no di ka ti biyag tayo mismo. Awan matlaang awan kwarta. Anyalangan nga iti igatang ko iti kanag. Ti kawas ko, sabon, kan daduma paya ka sa pulak. Alangan mo it ngayon nakagtakaw iti paggatangan wano inak dumawat. Kwa kasinsin, ngag paiso. Alangan mo't ngayon kagdawat para iti bagim. Alangan mo't ngayon nakumutang. Di dakto mo't la pautangan. Sabay itismis dakto pa'y. Double jeopardy. Ngag paiso. Di ka makadawat, di ka makautang. Ay awanan ang agpaiso. Maustol kan. Nasa umon kasinsin. Iso nga agdodor ko nga ako nam. Agkanseran ti bulsak. Unay daytan kaka. Apay ngay akas tabarok. Mangang kalatamot Saan nantay? Ay awan ano kasta, maunat ka. Saan laday tabulsam tagsakit. Nakarkaro pa'y nga agsakit tabagen. Agkanser ti bulsak antay. Ay, mangan kakidilatta. Ipakita managanaygay ka. Saan nakasta nga kukurot akasal na kuturan amanok. Ngumato pa yung taabagam no kasta.
Awan na talaga, ante. Awan pa'y mo ti master ka katrabaho. Ala, into na damanen kwartam, agurnong kan, tapno da para into. Tapno da para iti masakbayam. Unay daytan kaka. Si kamot lakay, di kamot papailibri no da kwarta ni Luis. Kita ang kakaslapimpiman itan. Nakarkaro pa yan ng tay nagkanser. Narigat ba't ano pa ba inak ti awis na? Tinarigat keng kakat pag-aayat mo maut. Ibagam gamin keng kwa na at agurnong nukas jay. Ita, mababainan taon kwarta na. Ma-stress launa yan. Ad-adan apakatayan nanday ta. Unay daytan kaka. Bagbagam man kit day. Kabayatan nga agbirbirok iti trabaho na, ragsaken namot ati bagbagay na, tapnusan ako mutong kan agsakit. Wala raw. Panunot mo tan panunot. Ken ibagam, nga uray niya ditan at trabaho kat sirkenan. Ta awan mo tinakababay na trabaho. No di kat narigat amin at trabaho. Ngumki day, makuna apagswilduan. Wala. Sana nagpili-pili dita. Unay daytan kaka. Rauk. Sana kwarta laeng ti pagsamakidam. No di kat kararag kan panagporsigay. Narigat ti awan kwarta na angkan. Tama po kaw ti gayem kan salunat na awan kwarta. Saan? Saan nakaabaybayan ti Diyos? Tinarigat kat no biyag mao ti mapukaw mao. Iso asa na kwarta ti tagipat ken no di kat ayat ken biyag. Agtangudak mo't iti Diyos angkal. Ngam napatag ti maitulong ti kwarta. Saan mo may tukod na ito namatay ka? Oray adda rew mo itangal daw. No intun madamdama kat maungkel ka. Awan ba la sirbe ti ado akwartam? Jakpat kinita angkal. Ngamin, napatag ti kwarta. No awan kwartam, awan makan mo. No awan kwartam, awan kawas mo. Agbado kanto ni ti rot-rot, awan paggatang mo. No awan kwartam, awan ba't gayam mo. Liklikan na kan no awan kwartam, sa awan maaladakan ka. Tagibas sitindakan, na obserbarak amin na kita. Kan kapaliiwan ti kaadwan na ita. Agdadata, akinapudno na ita, angkal. Imi kayan nagiti gagayam ka o taamo na nga awan kwartak. Hindi ado ti kwartak. Isuda ti umasidag kanya. Ita, lumiklik-lik dan, taawanan maliksab na kanya. Maawatan ka, barok. Ita, ibagayaw nga awan serbi ti kwarta. Nakapatpatag ti kwarta, angkal. Ta mapagtamad na ka. Tinakas angkat no awan kwartam ta mapukaw mo ti amin. Mapukaw mo pa yung tigayam mo. Kararag ka. Tapno makasapol ka ti panggedam. Kararag ka. Tapno nagagit kalata. Kan napilsa kalata mapanagsapol iti panggedam. Bay, nang itagagayim ditan. Tawan mo lang, may tulong na kin ka. No kasta nga ro kal. Pabuludan dak pa langit ti gastok iti inal daw. Saan aya? Ako na ayaw. Saan napatag ti kwarta? Tinapatag kat biyag kan ayat. Amok nga dut kwartayo angkol. Sa pangasyaw ta pabuludan dak pa lang. Kat anyangay lakay, pudno mo ti ko na ni Luis nga ado ti kwartam. Adamo basit urnong. Paingay nga iyimot mumutan. Para ti basit aniguso na inday. Day tamot ti kunak, biyag ken ayat, ti sangkay bagam. Itata bumulod, di mo kaya tapabuludan. Ayan na ngay jay, ayat, nga ibagbaga manapatpatagum kwarta. Taamom nga men, awan trabaho na. Awan ti pagbayad na, iso adi mo pa utangan. Ngem, no da ayat ken asim ken kwa na,
Ikamon Total sangkay bagam nga rod, asaan ama itugot day ta akwarta numatay ti tao. Mausar nga raw. Anyan tupay nga ti usaran, no? May busan tamag. Day ta katikunak, saan mo nga minapanunutan ang maibusan ka? Ta adumot, tinakadulin na kwartam. Day ta ti kinapudno, asaan mo ang maamires, nalaing ka amang bagbaga, asaan anapatag ti kwarta, no di kat biyag ken ayat, ken aguray ka, day ta ayat nga day ta ngamen, ket pakaibilangan na mo dyan nasayaat, apanaglang ay, naragsak, natalina ay abiyag, simpatya ken da dumapay, nga adat pakay naigan na ti ayat. Sika, ayan ti ayat mo ita, tadi mo mo't pautangan, wano ikan ti tao ngagkasapulan. Ulitak, ayan ti ayat mo, no iduldulin mo latan ti kwarta madi mo mo't iparanod. Ibagamita, amasapul mo mo't ti kwarta. Uray kuma, no ilibrim mo't. Ta idi kay kayat mo ti papa ilibre. Ilibrim kumamot itaa. Ha? Sika mismo nga adwan, ket salimot mo tampay ti kwartam, taamom amasapul mo, amom asaan amadawat ti kwarta, iso asaan ka akong dibaga, napatpatag ti ayat ken biag, numay dilig iti kwarta, tadipindi day ta. Usto ka, iti kunam patag ti biag, ta agladingit tayo, no adda mapukaw. Napatag ti ayat, ta agladingit, ken agdanag tayo na awan ayat. Ngamen, no awan ayat, aggiginora agpipinatay ti tattao, wano agdiding ng randa, angem no adda ayat, saan ang mapasamak dayta? Kastamat, adi mo awanen ati patag ti kwarta. Tahos tumot ni Luis, may sa dayta akapatgan, tanawan ti kwarta magmulagat ka. Unay daytan kaka. Talaga mat, agmulagat ka. Ta di mo magatang ti kayat mo akanen, di mo magatang ti sapin mo, ngoray na dadaulin ti garter na, sigsiglo tamlatan itilas ti kuno awan ti kwartam. Ulitak, ngamen awan ti paggatang mo, awan ngor ti kwartam. Di mo mapilit ti tao amang pautang ken ka. Ngamen, napatag kadakwada ti kwarta. Ita, ibagampay laang, anapatpatag ti ayat ken biag, agpapada dagita napatag. Sumag. Nariga nga men, numay sa tinakay turungan ti utek. Ayat awam magkwartam, pagan anuda ka ngay. Biag awam magkwartam mapaggatang itimakan. Di mapukaw mo magladay ta abiyag. Iso nga ulit lakay. Ayat, biag, kwarta. Ti kasapulan ti tao. Di mo ipuira ti kwarta. Plastik kalaunay mo tinan, ipuiram ti kwarta. Unay daytan kaka. Nangagko amin na nagsaritaan nyo kanyang kalantay. Kat gusto kayo. Nakapadasak amis mo dayta. Nakitak amis mo no kasano at tumalikod ti gayam no awan kwartam. Ngam no ado ti kwartam. Kasla ka magnet adumkat da amin ken ka. 100% apudno ka kaanakan. Awampay ko tibain ti tao ken ka. Labsa-labsan da kalaeng no awan kwartam. Nga ro dantay. Isu nga amumon. Agsalukag ka, agurnong ka. Taimton si katimaawanan, saan da ka matulungan ti tao nga iliblibrem, ken mapukaw pa di kinasalibukag. Oo dantay. Agurnong aktam. Una, awan gaganay gayam nawan ti kwartam. Angem na da kwartam, kastay kunakaon, makapasalibukag. Oo dantay. Angem nay. Saan na kahit asawan, ano awan ti kwartam ako, tali ko damutan ti Diyos. Husto na angkel mo, nga agkararag ka itinapasnek, agsalukag kamot. Kun siyempre, agurnong kamot para iti into, wano para iti masakbayam, o naidaytan kaka. Wen pagayam Luis, no adda kwartam, di mo igastos para iti arak kada pulutan wano ba nagawan serserbina napatag ti kwarta
nga napataglatamot ti biyag ken ayat. Agpapadada akasapulan tayo, isa napatagda amin. Isa santay ko mga ipuwera ti may sa karagita. Nga ipangpangru na tayo lata tinamarswa. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Makapasalibukag. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itinkay panagdingeg.